Pebalap Indonesia, Veda Ega Pratama, meraih podium pertama pada Race Red Bull Rookies Cup 2025 di sirkuit Sachsenring. Ia melakukan selebrasi aura farming pacu jalur usai finish terdepan. Red Bull Rookies Cup 2025 series kelima berlangsung di sirkuit Sachsenring, Jerman, 12 Juli 13 Juli tahun 2025. Race pertama dihelat pada Sabtu, 12/7. Ini adalah kemenangan ketiga dalam 4 balapan terakhir bagi Veda Ega Pratama di Red Bull Rookies MotoGP. Di seri sebelumnya, Veda menyapu bersih 2 kemenangan di seri Mugello, Italia. Veda Ega menjadi pembalap pertama Indonesia yang meraih kemenangan di 2 seri berbeda Red Bull Rookies. Kemenangan di Sachsenring membuat Veda Ega semakin dekat dengan puncak klasemen Red Bull Rookies 2025. Dengan kemenangan fantastis ini, Veda Ega Pratama melesat ke peringkat 3 klasemen sementara Red Bull Rookies Cup 2025 dengan perolehan 130 poin dari 5 seri balapan yang telah dijalani. Posisi ini menempatkannya dalam persaingan ketat memperebutkan gelar juara umum, mengingat selisih poin yang tidak terlalu jauh dengan pemuncak klasemen. Tak hanya Veda, pembalap muda Indonesia lainnya, Kiandra Ramadipa, juga menunjukkan performa yang patut diacungi jempol di balapan yang sama. It's going to be his. It's all about who's going to get second. Yeah, and they're about 3 abreast there, but up the inside, there's Matani on the 34 who has the advantage. Karpushin's there in the white helmet in 3rd place. Karpushin goes up the inside, but he can't do it. Matani comes across. He is surely going to take 2nd place ahead of Matani. Veda Pratama looks over his shoulder. There's no contest there. He wins it ahead of Matani and Karpushin. Wow, Ramadipa gets 4th place ahead of Gonzalez, Thompson and Pugliese. Fernandez loses out to finish 8th position, and Christian Down...